Kesengsan perthai belatip kum ke Voice of the People Party ke khalar tri unno pra arjar puar la Pynbna ke Thup Kyrteng ke Nyngkong juki Kyrtong tak betak election syapo ke yang dorbar tawan jo snam arjar pulai. Ki Kyrtong ki Thup uba dame wan hi el rembai na klirian uba Ricky AJ Singkon no umsning uba having stone kharpran na morong keneng uba bright starwell marbanyang na mulai uba avna pariat East Shillong uba Raja Jerwa na West Shillong uba Dani Langsti na South Shillong Kakong Iban Dublin Lingdo na Melim, uba Winston Tony Lingdo na nong Thumai, uba Arden Wasaymoy na nong Krem, uba Doris Star Marbanyang na Mauplang, uba Manbalang Taba na Penusla, uba Shanlang Warjiri na Mayrang, uba Overland Imyong na Ranikor. Dami Wanhi El Rambai na Kanriu Kliriat Constituency. Dan kandidat baar ini Dr. Ricky AJ Singkon na Kakatway Umsning Constituency. Na kandidat di balai idai ba having stone karpran na katlai maurang keneng constituency. Kandidat di basau di ba Brightstarwell Marbanyang na kakatsan maulai constituency. Di kandidat di basan idai ba Avenir Pariat na kakandriu East Shillong constituency. Na tai bandriu idai ba Raja Jerwa na kakatpra West Shillong constituency. Di kandidat bahnyo di ba Dani Langsti na kakatkandai South Shillong constituency. Di kandidat bapra di kong Iban Dublin F Lingdo na kaarpo Melim constituency. Di kandidat bakandai di ba Winston Tony Lingdo na kaarpoi Nong Thamai constituency. Kandidat Bachipo idai ba Arden Miller Basayamot na Arpuar Nongkrem constituency. Kandidat Bakatway idai ba Dorister Marbanyang na Arpusau Mauplang constituency. Kandidat Bakadar idai ba Manbalang Taba na Arpunyo Penursla constituency. Kandidat Bakatlai idai ba Shanlang Warjri na Laipo Mayrang constituency. Badi kandidat Bakatsau ini ba Overland Imyong na Kalaipusan Ranikor constituency. Kita kidiki kandidat Jongi Bynta kan kelis ke Nyngkong.